Assalamualaikum. Nawna Selli Thérapie meɗen calmina nokku ka won ɗo e ngara hande ƴette yoga e toɓɓe ɗe wawate senduɗade e muɗum fi goto kala men yo ɓeydo e gurdam mum ɗan nokku ka wonɗa. Partagez le live, mettez le cœur. Vous êtes sur la page de l'éveil spiritualité. Nawna Selli Thérapie, merci beaucoup d'être là. Toɓɓere nde men suɓani o hande nde hitti e nder gurdam bani adama. Merci mon frère Mamadou Sarafou Diallo. Assalamu alaikum. Koko wiyete ko l'autonomie personnelle. Mana konde bani adama on tawata himo yonani hoore makko. En timma c'est vrai, mais hiɗen yoni. Merci mon frère Diallo Youssouf, always. Nice to be here. Merci. Mamadou Saïdou Diallo depuis Paris. Merci Mamadou Saïdou. L'autonomie personnelle. Merci Ali Diallo. Mana ko none no bane adama jikke norta ko tawata ɓe ɗuɗatama sifanade fimu. Ɓay si a sifanama fimu a wonay wuurɗo. Si a woni wuurɗo ɓe jaɓali gollugol fi wuurugol ngol taway ko ɓe yalta ɓe golla fi nguure maɓɓe o. Sa ndaari wono ka men na nokkul ɗin fof kono a tawa yimɓe ɓen no jikkunori yewtereji ɗin yewtereji ta yawi to ɗi. Merci Julde Ba, merci Bente Diallo, merci beaucoup, merci ma sœur Djenaba. Yewtereji ɗi en wattanta yiila mais mentalement ça c'est grave dans le cerveau. Yahay singo ka nder ngandima manifesto ka gurdam ma. Tout est spirituel. Merci David Palmer, l'infatigable. Tout est spirituel. Piiji ɗin fof ka suuɗi ton ɗi remete taw. Mais si yimɓe ɓe nani meɗen yewta fi spiritualité ɓe sikka ko façon diina kesa. Non. Allazina yu'minuna bil khayb. Ay on khaybi, c'est ça la spiritualité. Ben gomɗinɓe ko wirni. Ay ko wirni kon jibinta ko feeñi ko. Si a jannama, merci ma sœur Diaray Baldé, Elhadji Bokar Sow, merci depuis Tokyo. Si a jannama fi ko feeñi, ko feññini ko feeñi ko, a jannaka fi mum, a neɓay sonjade. A neɓay tampude ka hoore leydi ɗo. Parce que tu vas vivre dans le superficiel, c'est-à-dire a wuuray e nder ko feeñi ko. Ko feeñi kollen waɗa mutta suppito. Merci Mamadou Kollangel Ba, merci beaucoup, partagez le live. Donc wiyete ko l'autonomie personnelle. Ɗum no fitta itta e ɓerɗe pus waɗi ɓe nandollaji. Yi'a bane adama himo dari himo wiya himo jogi diina, himo wiya himo jogi aada, mais tawa ka haqiqa ko nandolla. Merci Master de Guinée. Joni noon ko woni l'autonomie personnelle, ko woni daranagol hoore ngo. E wi ka arande laawol ko ya andu hiɗa gayna. Banadama tema banana non ta yawton wona fi timmugol wonde ɗaɓɓude. Kala albalaw e sonja ko Allah wonma addande ko ya andu hiɗa gayna, hiɗa taƴita ɗum ɗo. Ko ɗum l'optimisme, ko andugol ko wollan heɓude kon wona min tu woni heɓude. Ko wollan heɓude kon wona wargolla ngari. Ko wollan heɓude kon ko honɗum mi duwa waɗude fiyo sanso. Ko andugol hiɗa gayna. Andugol ko wonma heɓude kon koko woni e feƴƴude. Ko ɗon lekkiki woni koko woni e feƴƴude. No mari ñalande ka feeñata, no mari ñalande ka mutata. Mais ko honɗum woni feeñinde ɗum ɗo. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Merci Kiso, merci Ibrahim Diallo. Partagez, vous êtes sur la page de Nawna Selli Thérapie. Merci Diallo Youssouf. Merci ma sœur Fatou Dingra, et longtemps nous sommes ensemble. Joni non karande lawol ko wiyete l'autonomie personnelle ko tawgol hino tagana ƴettugol feere waɗugol ko faala ma waɗugol ko faalaka. Ɗo noon ko golle de.
yaw ɗaɓɓita kumpiye sum ɗo si tawi ɓe ittali ko mi innima darnagol hoore ma ko nde tawata bani adama o himotagana mana himo mari capacité de décider ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Et ɗum no ka gurdam men saari ka dewle ko fi nene ko fi baba ko fi musida si ɓe naati wo ko fi ɓiɓɓe ma ko fi kaydi ko fi semi deman même ko honto neɗɗan kakuyagal ngal woni saari ka politique wo ko leñol saari ka ɗaɓɓere jawdi wo ko musida fillito ko ko wiyeteɗo darnagol hoore ma ko si tawi bana adama o himo tagana ƴettugol feere waɗugol ko faala e ko faalaka ko hombo ƴetti ko an si tawi a jogaki ɗum ɗo a nattago aljanna aljanna ko ga fuɗɗi a nattama koy par ce que aljanna ko deƴere wonki wiyete aljanna jahannama ko angal deƴere wonki c'est la souffrance ko ɗon jahannama hiɗa e magge bimbe kikiɗe no dogugol yaha pooɗa crack sortatama yargol beere sortatama ñaawoje sortatama wullugol sortatama juulugol haatine mum nden tufo du'a wala du'ade mocco sortatama si tawi a anda wundu ɗum ɗo ko hunde tawde no hatojini immorde men tigiri ñande wo ñande nde tawnorten ɗum ɗo e gollewoy men koye ñande wo ñande c'est à dire gollewoy koye waɗete ñande wo ñande tawnoren ɗum ɗo nder ton ko no wattortoɗa ko honno falɗa gollude ko honno falɗa ñamude ko mbo falɗa wondude e mum kono faalaɗa wuurirde set wona jooɗagol inna ko tuma ɗum ɗo waɗi mi darano gurdam andan ko tuma ɗum ɗo waɗi na ɗum ɗo na gurdam ɓen ɗon ko maayuɓe déjà ɓen ɗon wura nattirowo piiji yeeso on na wuurɗo procrastination on na on ko maayinoɗo neeɓi c'est un cadavre ko woni mo wadde mo nattirde piiji ɗi yeeso ko goɗɗum o janna ɗaɓɓuka maaya wona ɗaɓɓuka wuura a remplace ay ɗaɓɓuka maaya ɗaɓɓuka wuura royataɓe darna cuuɗere kaka ɓe maaya ɓe on ɗaɓɓude hiɓe hajjina yimɓe kaka ɓe ɗaɓɓa ɓe woni maayude koko fure waccaɗo ɓe woni ɗaɓɓude ɗaɓɓowo ka wuura ko si o ñaami o ñammina si o wattike o holtini hoore makko o holtina ko si o hajji o hajjina ko si o darnani hoore makko suudu ka o waalo so o darnana yimɓe ko si o daranike gurdam makko ɗam mais ɗaɓɓowo ka maaya o waɗa e ɗi piiji ɗo o tawnorta to hoore makko merci partagé hono noon ɗum ɗo gasirta avoir l'autonomie personnelle dans ta vie hono ɗum ɗo gasirta wona hunde nde nanata nawna selli no yewta fi mum janngo fuɗɗoɗa non andu ƴiƴam mawɓe ma ɓenno e ma tes ancêtres ɗa ɗo ko ɗum andugol tarika ma on anda iwdi ma ndi c'est important anda mawɓe ma ɓen ko hunɗum e gurdam wuurma voilà par ce que ko ƴiƴam maɓɓe ɗa woni ma si ɓe wurno gurdam dimanka hoolare ko darantoɓe fiyakiji maɓɓe si a daraki ɗon tun a ɗaɓɓitale ngol lawol a luttay kus si ɓe wurno gurdam kulol gurdam maccangako gurdam tampere gurdam toñel sa immaki daroɗa taƴangol ɓoggol a luttay kus ɗon taw ko ɗon yata ɗaɓɓita ara non ko honto neɗaɗa ko hombo ne'uma ko honɗum ko logiciel ji honɗum ɓe atti nadude ma c'est la spiritualité na goɗɗum c'est comme ton téléphone eɗa sotti téléphone ma mais logiciel ji wonɗi toon ɗi application ji wonɗi c'est purement spirituel
iɗi ton iɗa andi iɗi ton mais na hunde nde wata memude mais ça existe si tawi ɗi tawaka nder ton a wata gollitirde ko ɗi duwa gollude ko. Merci Hamza. ɗin mum ɗum koye a ɗaɓɓitu ko honɗum atta naade dema ko honɗum e hoolareji jinnawi ngil ari ngi yehi ta jooɗo ɗo ɓe naati kumpita mum soppetake kammu ngu weltike hande yaltetake feeɗo ɗo lootetake ɗo ŋañetake ko karam ko kaari wari kaari ko kaari ko honɗum attaɗa naadede ka nder hoore. Ce qu'on appelle l'emprise mentale. Captif. Sa gayni noon ɗaɓɓitude ɗum ɗo aɗanni questionde ɗum ɗo tentative d'évasion waɗa noon ɗum ɗo joni noon ñande o koye eto laawagol ngo kaso ngo a sutaki a wawata noon ɗum ɗo si tawi hiɗa ka religieux. Jamais de la vie, jamais de la vie religieux ne va jamais te libérer. Haray aranum ɗum ko duwaɗa famde fi ya yalto e sifa o maccan ka ko hetta ko wiyete l'autonomie personnelle ko fi ko tagiraɗa fi mum ko piège mo Allah waɗi e ma ɗaɓɓita ko hombo haɗi o ɗo huɓɓa kera huɓɓinama wara mbewa mba wurna ngayurdin e ma haray ko be fama hunde wotere ɓernde ma nden duwaka jeyede ta jaɓu goɗɗo ko jeeya ɓernde ma nden. Ton cœur ne doit pas avoir un propriétaire en dehors de toi. Yaw winda ɗum wallina parce que mi haalne hunde wotere ɓernde ma nde so minni ɓernde c'est dans la spiritualité kaka décision ji ɗi iwata ɗo na nden huyre ka faaleji ma ɗi iwata ɗum goɗɗo go duwaka jewde ɗum si wona an. wota waɗu ɗum parcelle luweteɗo si baba jaɓi si nene non moƴƴi ko teddugal no laba mais si anga jaɓaɗi sa yi ñawoje ɗuɗay wota waɗu ɗum parcelle luweteɗo wota waɗu ɗum huyre halfintede goɗɗo ko sona ɗum a nimsay par ce que sa waɗi ɗum parcelle woɓɓe ko ton bu'ata woɓɓe ko ñama woɓɓe ko poson hibbata ton si a luɓi ɗum woɓɓe yeeyay donc haray fiya woni autonome woodi piiji ɗi duwaɗa waynodirde mum ka suuɗi ton taw ayi Allah wima allazina yuminuna bil hayb kono ɓe ennay tun allazina yuminuna bil haybe ɓe yaha ber ko ɓe faami kon c'est vrai mais andu piiji puy no suuɗi e maako ɗi wonuma naɓude si ton jittaka hunde jittotako na hakkunde ma e Allah tum wona hakkunde ma e Allah tum bil haybe kala ko tawata ko logiciel ko machine no e ma jungo memata yitere yiyata c'est purement spirituel andu ko ɗum wonuma naɓude ƴiƴam sorraɓe maɓe no e ma siko hulunoɓe siko wurunoɓe nder hoggo siko ñamaynoɓe huuɗo ina hato jini e ɗaɓɓitugol ɗum fiya waw taƴude on malédiction familial sa taƴani mo ɓiɓɓe maɓe kadi gaynade si tawi ko yimɓe suusunoɓe yimɓe dartannoɓe haqqeji mum yimɓe ɓe jaɓata tooñe sa wurali ɗon a luttay kus par ce que ɓerde ma nde bombarte tous les jours. Si tawi hoolare ko abtaɗa holnede ko diina fenani karam ko batini e bile ko heɓuɗa o kamɓe ñamata oy ko heɓuɗa o kamɓe ñamata sa jaɓi noon ko wiyete kon l'autonomie personnelle jaɓugol darnagol hoore mum en wi'i c'est la capacité de décider ko faala ɗen kon e kon faala ko tawgo hiɗam taagana fewjugol fii ko faalaɗa e fii ko a faalaka a yaltinay ɗo yimɓe wuluure wiɓe hoore maɓɓe ko dimo wiɓe hoore maɓɓe ko mokobaɓe wiɓe hoore maɓɓe ko kohoɓe wallahi billahi kaka kinal ko goɗɗo jogiiɓe ka kinal no naɓude ɓe andi noon
sikke la ittano e batula iwtirɓe ɓawo ma ɓen ɗon kan haare ka jahannama woni filto yaltina yimɓe wuɗure jokkaɓe wonɓe ɗowde yimɓe tawa o pièce o mayino e maɓɓe en iwtirɓe ɓawo ɓen sakkitoro honto dans l'enfer du monde. Dewgal mangal moƴƴata, entreprise ma o moƴƴata, projet ji ma ɗi moƴƴata, aduna a gollitirade oɗo no wulɓini noon wongol ɗo boy par ce que wongol ɗo tu vas perdre des relations, la famille, les amis, parce que ɗum yimɓe ɓe huuli hiɓe huuli wongol ɗo ɓay ɗo c'est l'indépendance hiɓe huuli wongol ɗo ko ɗo e yangiɗa sikkude aljanna ko c'est un cadeau non 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 y a un prix à payer. Ko ɗo heɓata ko wiyete kon estime de soi jogagol valeur ko ɗo andata hiɗa gayna hiɗa teddi ko ɗo yiyata doole maɗa hey wona ko wonɗa moɓude kon waɗa e ma goɗɗo konko wonɗa moɓude goɗɗo no moɓude ɓurɗum koko wonuɗa kon koko anduɗa kon hiɗa woni koko anduɗa ko mbuuɗi wawata sodude woɓɓe hande ko dewgal maɓɓe ngal ko $100 par mois yafoto de mais valeur maɓɓe on dewgal maɓɓe ngal ko €100 par mois ça s'arrête là à cause de ça ils sont capables de détruire toute leur vie de pourrir leur vie à cause de $100 par mois et ça suffit parce que là l'autonomie personnelle dewgal ko yimɓe ɗiɗo suɓodiri jaɓoɓe wurugol nokku ngotugol sona ɗum na dewgal kono gandi gol no jogi foin minni na dewgal quand le religieux te trompe il va te tromper na dewgal parce que an hiɗa wawi débrouillade ka wonɗa to wonɗo ga on kandi wawi débrouillade ka woni nga kono dewgal ngal woni tu te débrouilles là où tu es. C'est ça la réalité. Wonɗo kam kadi no débrouillade saliɗo débrouillade ma wonno seetta e nawnare ɗaɗi e wullitagol e ñawoje mais est ce que ko dewgal honneɓe nokku ka hoɗɗonno ko ɗum Allah wi wona hay nelaɗo maki ɗum ɗo de c'est ton créateur qui dit ça a jombi yo won ka wonɗa ɗo kono wonno faamu ɗon dina onon dina na ko fijirte hiɗa wawi jokkude ko jokkuɗa ko sa yi worɓe buyno tampi haqqeji maɓɓe ɗin ka dina ɓe anda sa yi sonnaɓe buyno tampi haqqeji maɓɓe ɗin ka dina ɓe anda woni ko ɗum woni ɓe anda ils connaissent pas leurs droits hino juulude no janngude no wuri mais parce que sa andi haqqe ma o ngal andoto fi makko wata valeur ma on woni $100 par mois mais c'est bizarre ça hey yeeso moodi ma ngon est mieux que ça yeeso ɓengu ma ngon no ɓuri ɗum sa présence physique hiɗa andi konno e ɓikkoye wonɗa heɓude ɗon ɓiɓɓe heɓaɓe ko mawɗo goto ɓe wonni hiɗa andi danger ko habbiɓe gadna ɗo ko gurdam fuyante gurdam lampu guerre to laawi e kaso e drogue et oui l'autonomie personnelle c'est possible kono noon baba tuɗotoɓe ɗo ɓe a yahay taw ɗaɓɓita ka génétiquement comment vivaient tes ancêtres mawɓe ko statut social honɗum ɓe marno tu rentres là-bas d'abord dans la thérapie ko toon taw yahata ɗaɓɓita ko ɓe honɗum hari e yimɓe ko tiiɗunoɓe ka ko lo'inaɓe c'est important mo andaka wi andaka yahata ko ɓure hewde ko ka iwɗa toon ko toon sakkitortoɗa si tu veux changer de direction tu dois changer de mentalité ha hi leyɗe Afrique ɓe innayi fokkiti yahata rani gonno hatta yaha ɓe anda taw ka ɓe iwi
ɓe annda ko ɓe hombotaw ɓe annda ko ɓe gaynata ɗum waɗi si arabujo on bonɗon no jiiɓude rawna gurijo bonɗo no jiiɓude ɓe anndali taw kilso ko honɗum ɓe gayna ɓe anndali taw ko honɗum ɓe gaynata quelle valeur ils occupent dans le monde ko honɗum ɓe wawata gaynude ɓe anndali taw donc ils vont vivre dans la malédiction totale fokkitay to yahata nandolla yahata hay nokko ko original yahata authenticité dewgal ma ngal nga yahata nokko so tawi annda ɗi ɓundoji ɗa faala yaw ñaawon haka waliw jom rien ne va changer ko ɗum waɗi waɗugol thérapie c'est très important parce que a sikka yiɗa tooña tawa ko an woni tooñowo a sikka yiɗa aña tawa ko an woni añuɗo hoore ma o sikka yiɗa bonna tawa ko an woni bonɗo et oui l'autonomie personnelle c'est possible no c'est-à-dire piiji gono toon no ndewi mais enen hakke ko tawi diina kam buumi na fo buyi e meɗen c'est-à-dire ko hay miijitagol woni probléme miijitagol ko komi woni miijaade ɗo o wonde haqiqa ɗum ɗon tum woni probléme yiitagol ko probléme kamɓe yiitagol ko probléme ko ɗum mo kala ko waajotoɗo woni ɗaɓɓuta wona yottinowo nelaɗo hare na waajotoɓe te ko yottinoɓe ko ɗum ko waajotoɗo ko faalaɗo ya wawa makko yottinowo o humpaka ko ɗum faala wonde mo andi Allah ne jonnuma laawol ko andi o ando hollete woni mo yaari nano ɗon ko sa'agol mo yaari ñaamo ko fawtaade ɗum woni yottingol wona wigol accu baba artirana nga o tawi ɗum ko waajotoɓe c'est pas mon boulot ça c'est pas mon boulot ça waajo goɗɗo sa yara e ɓeere du courage a bugoto ko harmi du courage waajoɗama o annda no boni imo ɓurma kanko wonɗo e magge mo ɓurma anndude no boni ko hatto jini ko thérapie l'information claire ko ɓurɗen yawade hande c'est des informations clés andale jogiiɓe aduna mum ils ont des informations clés ɓe on ɓe sooda yeyita bayi en sel jogiiɓe des informations clés ko ɓe gaɓata tournoji ɓe ala information ils vont se retrouver dans la merde donc are l'autonomie personnelle tawgol no wawi daranade gurdam mum ɗan no gasa kono noon andu ko a jattaɗo ɗum kombo jattuma ɗum diina ka jannaɗa kam needi ndi wonaɗa ne'ede gandal ngal ɗum ko ɗum ɓe no tawa e ko attete fittede itte ha laaɓa e bani adama ko ɗi piiji fiya sakkitoro wongol neɗɗo ɗoftiɗo neɗɗo ne'iɗo neɗɗo yurmuɗo lampu gerto c'est bizarre ɗaɓɓowo ka maaya wala ɗaɓɓowo ka maaya partagez mettez le cœur c'est-à-dire sa ndaari diina men kam an tigi a yehi a ƴetti ɓuranam a janngani yorma a jewto mais attends koko wona yewtede ɗo ko Allah wona rewede ka ko Allah go a tawi seɗen no lutodiri buye muɗum no lutodiri ko wonaɗen jannede gon ça nous rend bête et dingue ça nous rend bête wono joni sa daari sa yehi ka ɓurana suratu yasin ka Allah sifi ɗon fi bani adama e arsikeji ɗi waddata ɗi sa taski keɗo moƴƴa a jiɓoto mais attends c'est le Dieu là que nous adorons pas c'est notre Dieu kala wiyen ɗon o kanko o waɗi de o waɗi jardin ji mana o waɗi naakoji sifo inde leɗɗe goo wono wiyen
tamaro me enen kamen ga wiye mango andi sila yewde ɗin piiji leggal ko woti suti ko ngal non waɗi jardin ji waɗi mango e lemune ayni ɗo jon tamaro no wodi ɓe yiyal ɗum ha hande donc ça devient fantôme halan o tigi leggal ngal o wawata famude ngal ɗon leggal représente kala leggal nandugal ka o tigi woni ɗon Allah waɗi misalla lemunne o waɗi mango ɗum ɗo kadi o waɗi canɗi sera meɗen mo yoppude ndiyam e hewre ɗum ɗo ko fi on ɗum waɗen ɗo ko fi e ñaam ko ɗum ɗo rimata kon li yakulu min samariha fiya ñaam o waɗi poore o waɗi meeko o waɗi bon kala leggal ngal wawata famude ka wonɗa ɗo mi anda tu me regarde à partir de quel pays o waɗi pomme o woni ɗum ɗo fi ko fiya ñaam o wattoy ɗon ko no watto yeeso ɗon wa ma amilathu aydihim e kadi konko juuɗe mon ɗen gon ay mo waɗi kado arana on fiya ñaam no wodi leɗɗe na an tutata de le ñamde ɗo mango ko an tuti lemune ko an tuti de kono noon o watto yeeso ton e yo ñaamo kadi ko juuɗe mon ɗen golli e yo jakka wonɗo ñaamude kado mo Allah addi e wonɗo ñaamude ko juuɗe goɗɗo goo golli he oɗo ko hombo ça fait il a reçu 2 cadeaux ce qui est très ko cadeau goto do waɗa hendade ɗi mun ɗum ko ya darano hoore an a hendike cadeau warano hiɗa fofude hendudu a moƴƴina hiɗa heɓde vitamine e nange nge a rendina hiɗa ñamude ñameteji poore e laare e meeko e mango e leemune ko an a rema ça c'est un cadeau déjà o inni noon ka ɗimmu waɗu ñaama wa ma amilatu aydihim e konko juuɗe maɓɓe ɗen golli si a tawaka e gollitoroɓe juuɗe a nattat janna wonno yeeso ɗon afala yashkurun e on yettata Allah tawgol hi o waɗani on juuɗe tawde no wawi gollude ko ɗum ɗo mawɓe ɓe faamuno la spiritualité heɓe jogii territoire ji maɓɓe heɓe jogii guesele maɓɓe heɓe jogii wuroji maɓɓe heɓe jogii atelier ji maɓɓe saññoɓe no saññude remɓe no remde newoɓe no newude saññoɓe gate no saññude gate waɗoɓe coñci no waɗude moƴƴinoɓe paɗe ka garankeɓe no moƴƴinde chacun était quelque part en train de produire pour la société mo kala no nokkugo no nafirde sengo ka woni ɗon heyi enen golle ari kono jokkuɗon baba ko menen halfina diina kan ɗo kono jokkuɗon baba ko menen halfina politique kon ɗo kono jokkuɗon ko menen woni ɗo musida kono menen woni ñaawoɓe ɓen ɗo haɓoɓe ɗo joni a ñaamay kado arana on ñaama kadi kado ɗimmo men kono natirta jam ino yaye kay yorato yasini jango men waɗi wa ja'alna fiha men waɗi ka leydi ton jardin ji jannatin jardin ji ɗe sa yehi gurur nden fof ko nde jardin jonno aya on ardi no nene ɓe ala fi ne c'est-à-dire tamaro nahlin sifa ɗin piiji ma inabu men siɗa yewde ɗum ɗo goɗɗo faut pas tromper les gens haalan mo leggal ngal o famata innumo mango e leemune siɗa nga yehi o tigi no sooda tamaro ñaama haraji makko alay mo woɓɓe urinare no mari diabete no ñaama ɗum tun no ñaama kono ɗum na ñaama no nelaɗo makko ɗongoro ko nelaɗo ñaama e ɗum ñande o ñande kodi an ko a nelaɗo est ce que mango harino ɗon si mango no ɗon ko ɗum ɓe nafoto no kori si lemune no ɗon no ko ɗum ɓe nafoto ala ɗo koko woni ɗon koye ñamete bappa ɓoyi
ayay men yeeɗo tamaroje ñolde hatta yimɓe ɓen sooda ñaama parce que c'est spirituel dans leur tête ɓe acca mangore labade ɓe acca leemu nere labade andu noon leemu ne yiggin ɗo e mangoje ɗen ɗo e poore e laare wonde ɗo ko ñaamete ɓanndu ma ɗum noon may donc ara Allah wi en ka wi en faamu yalten ka kopi aren ka spiritualité ko waɗirani ɗi piiji ɗo li yaakulu min samari mi sukka yi kulaaji ɗin ala ngesa ndemu ala ngesa ta sikkuiɗa sertie ɗi pande kono ɓay kanji ko ɗi kulle e ɓeteke ɗi felaka yo ɗi ñaamo on kadi ɗon ɗi hatta ɗon ɓay noon an ko a bani adama o watto yeeso ɗo wa ma amilatu aydihim e konko juuɗe maɓɓe ɗen golle meɗen weltano ɗo fap wonɓe gollirde juuɗe maɓɓe si min ni jungo ça ne veut pas dire a wata wonde e bureau golla non mais la main représente le travail de l'homme kala ko wonɗa gollude fiya ñaam fiya wat fiya yo facture ji maɗi ko an natta aljanna ko an sino saati natugol aljanna ko an si du'a mum no saati jaabinegol ko an fi honno nun ɗo holli en jaka ko dewal gollitirgol juuɗe mum jaka siɗa gollitirde juuɗe maɗen ko Allah wonɗa rewde ko kanko wi ɗum jaka siɗa gollitirde juuɗe maɗen ko dewal bugagol ka dagi ko golle kadi ko dewal dankagol ɓengure mum nde ngara saakital nde saado e gande yimɓe ko dewal sino saati natagol aljanna ko an babba wona ñaamowo kado ko Allah addi ñaamowo kadoji ko yimɓe golli kono piiji ɗin waylitama fayda ñaamoɓe kado ko Allah addi ñaama kado ko yimɓe fayda ko ɓen konta kamɓe naatata yimɓe ɓen joni ka aljanna woyi ayo ila yaltin annabajo goto mo gollatano ɓe fof ɓe golla ɓe fop ɓe gollay ɓe fop ɓe ne'ay ɓe aynay woɓɓe maɓɓe juloto woɓɓe waɗa menuisier yagal woɓɓe waɗa mécanicien yagal baylo yagal ɓe konto an ittuɗa inspiration ma religieux ma o nde ñamata deux cadeaux ça hawtidiri cadeau ji ɗiɗi c'est du poison pour ton corps parce que le corps a été créé pour travailler ça hawtidiri dokkal ji ɗiɗi ko poison wonande ɓandu ma ndo parce que ta sikku ɓerde ma nde no ɗoni pompirde ƴiƴan ɗan noon nde hato jina e musculation e gollugol hakkille maɗa no hato jina e gollugol guite maɗa si a waɗali ɗum a nawna joni tu s'autodétruis ça te rend compte koko yiyata stress e andeji e maɓunde sa yaltini ton kulol basal ɗuɗata ko lutti mi seedatayama kulol basal mi ardata kulol basal mi kori lekki noon basal ko woni ɗum comme wa jabade lekki basal ko woni ɗum iɓe yayila lekki mum ko woni ɗum mi yawrita men seeɗa lekki mum ko woni ɗum l'autonomie personnelle le travail ta yaɓi to noon golle anndi enen e wiide golle ko yehi Dubai yehi ɗo na ɗum eyi kala ka heɓanta hoore ma ko metta ko yoɓa facture e makoy ko dankoroɗa ɓengure ma nden ta yaɓi to ɗen golle fi ɗen golle Allah on ma haalande ɗo gol onni liyakulu fi yoɓe ñaamu min samari immorde dim wa ma amilatu aydi sikkide ɗum ɗo de wona wiigol kaare no yeddotiri no nawira kala ka nanuɗa ɗin yewtiri dogu yiwaɗo Allah yeddotirta e hoore makko Allah e nelaɗo yeddotira nelaɗo e sahabaɓe mum ɓe yeddotira voilà si tawi an no yeddotira a faalama daginde fenade par ce que on wiyaɗa hen jokku koko wahina ko yeddotira no e wawi
jokku konko wahina yeddotira wiyaka ya jokku hay hunde sona ko wahina ba ko kaka wahi yeddotira koko wahina ko yeddotira ka ko haalaji men hakkunde ga min miɗa miiji ono miiji no ɗum ɗon be yeddotire sukle ɗum ko démocratie donc haray si en daari mbodo dina yankon en daari mbodo le schéma e tarikaji ɗin a taway ko wiyete kon relation couple wondigal e nder dewgal ma wondigal e nder famille ma wondigal e nder golle haray kamɓe tigiri tigiri o l'autonomie ɗo wawata gollude non c'est à dire sa jombi ma a jaɓi a jombama haray na tu dois perdre quelque chose en toi haray koya perdu goɗɗum e neɗɗan kako ma non si ɗum si kamno Allah jolka e gadda en ka hoore leydi ɗo honɗum waɗi so inni wonde no moƴƴiri ma certe no moƴƴiri il part de l'autonomie honɗum waɗi so inni moƴƴuɓe bonɓe fasigi e fasigi soɓe si koya ndaaru ko honɗum woni numéro paɗe maɗe ta toño yimɓe ɓe hiɗa yiiɗi deftere modi no woodi yiɗɗo deftere wota innu ko be goɗɗo yiɗa deftere yaw jomba yiɗɗo deftere accu yiɗɗo deftere jombe woyre probléme hiɗa yiɗi cowɗo cikko no woodi goɗɗo yiɗɗo ɗum ɓurma yaare ton a sikkude Allah ko waajato ɗon Dieu donne des informations kanko tagi laawi ɗi ɗiɗi kala ka haalawo ko ɗo rewata ɗum kala noon no mari conséquence mais enen ko battaneji ɗi wonde yande accen yahangol sababuji ɗin les causes ko cause ji ɗi ñawlete ka thérapie on apprend les gens à résoudre des problèmes à partir des causes ka thérapie minen si minen accompagne de yimɓe ɓe min yirti min naɓay ɓe woni ekkutugol ɓe ɗaɓɓitugol daƴƴere ɗaɗi probléme ji maɓɓe wona ƴettugol parastamol maccegal wan fa c'est pas ça ñande wotti va répéter les mêmes bêtises les mêmes douleurs la même souffrance haray religieux ji ɗin ma aadaji ɗin jaɓata kamɓe few ɗum ɗo on no wawi gasude ɗi wawata c'est-à-dire ɗi wawata ɓattodirde kamɓe bane adama yo woni bane adama o fewjana hoore makko wona e dewgal non ça marche pas si a jombay ma sa jombama non ko ni fofirta ko sabu kaari no a jaɓiray sabu ɗum ɗo par ce que hiɗa huuli wota waɗi embargo non pour eux c'est incompatible a wata wonde bane adama suɓotoɗo wona e dewgal wona e famille wona e parti wona e fedde pour eux no wawata yadde a acca neɗɗan ka ko ƴetta copie on ara wonde harale ta yejjitu o liberté individuelle c'est très important parce que e nder piyoy koye waɗeten koye ñande o ñande e wi ko ton gollitirta koy sa wersinike ko ton kadi perdata koy ñande o ñande ƴettugol décision konno wattotoɗa konno ñamata konno jaɓata konno nga jaɓata konno jangata ta yawito ɗum ta yawito sa etike ha gokkuge koyɗo goɗɗo go fuɗɗike arde luwa ɗon parcelle ka ɓerdema ha rema ɗon ko faala a neɓay wiide mi tewaki joni noon hiɗa anditira ɗum ɗo ko ni wawɗa ko tuma tawi projet ɓurɗoma moƴƴande a tertike on ɗo sabuna allaji maɗin faalaka yummama en bemma en musidal famille ji weltiɓe ma joni tu a un bon projet on gollal wona tooñe ko ɓantal ko moƴƴere wonandema ko a jeeyi projet on mais tertoɗa projet on par ce que wala naaki fedde ma nde wala naaki allaji maɗe andu ko a goɗɗo e maɓɓe c'est pas de leur goût ita mari projet mariage ɗa faala jombude goɗɗo a daari a tawi no wawɗa noon ko faalaɗa ko gayi qualité on e makko wako Allah wiyenda mu'minina wal mu'minat kafirina wal kafirat mushrikina wal mushrikat ko nandi ko ngayi ko honnu ay tute identifier déjà sa masque andi ko o do waway yaadude ngurda ganda et puis ça c'est ton projet de mariage de do golle waway yaade ngurda ganda an ko faala da c'est venir en Afrique créer des projets et vivre ici
Mais tu abandonnes tout ça parce que nando laaru no jooɗiɗa allaaru no jooɗiɗa wala nakinde bandiraɓe ngami fin ɓe fin andu angiɗa ha to jini e thérapie nawna seli thérapie ɗa to jini e makko moƴƴa parce que ɓe soutenalima fiɗa faala joom no ɓe jaɓay ne mbasden fin so faali taw donc aray et c'est très important parce que ɗum ɗo addanta yimɓe ɓen ko wiyete kon le mal-être faala heɓude le bien-être gollitire l'autonomie personnelle siɗa faala heɓude le mal-être tawgol ɓuttakama salo gollitir golliɗo jokka religieux e copie a iwi e yiite sa maayi ko yiite wonɗa yawde koye magge yiwɗa ko yiwɗa c'est-à-dire deɗa iwa kaduna ga yaada e tampon he on tampon ittoygol on de sona taw Allah no muyamma goɗɗum go kono ko ɓuuri hewde kon o tampon mo iwduɗa ga ko on kon non ɓe wiye o ko mayiɗa e mum kon koye ɗum immitotoɗa e bone no rabɓiɗi kono Allah ini kanko yimmo yaawi ñawore a yaadi e tampon wi a yaadi e tampon si a andu noon ñande mayde ma nde pourema on no waali woɓɓe areno haalde fi politique woɓɓe areno dragude yimɓe ɗon ka hatunde ɗon goɗɗo no dragude ɗon ɓengu goɗɗo e nder 6 mois ma 7 mois ɓengu ma areno narde séri no kankannade nokku gol mara mo ɓoosude gori ko ka nder suudu ma naddi ɗon maɗiti hey apprenez à vivre maintenant mi fanki donc aray ko ɗo yewtere men nde woni hattude hannde nde ɗo yewtere fof ko yawoni hoorema kala ko yewta ɗo kala c'est à dire résumé mum on ko ya jaɓu wonugol bani adama yo jaɓu wonugol bani adama si a wawata wonugol bani adama contact nawna selli thérapie mi waɗane thérapie proprement heɓa caabune tati sa looti keɗe minni caabune c'est pas ces savon physique là spirituel caabune spirituel ɗe loota ngane ma ne jikku loota dina maka loota adama loota ɗi miijoji ma ha laɓa boy ɗum sa fondi yimɓe ɓe benda hey gayrude muɓɓi donc ara minen weltani sponsor ɓe amen ɓen fop nokku wo kaɓe woni nokku wo kaɓe woni kala woni ɓe contribude fi o page namna selli thérapie yo frappe à tout moment thérapie on meɗen weltani o kala won ɓe sodde thérapie jungo men meɗen landi si tawi ɗon évoluide avec la transformation et la construction kala won ɓe sodde lekki ɓuuriji heyi kam sa yiiɗa dogude clinique e clinique ko tetekki ma ɗin woni sella ɗi tetekki hiɗa mari tetekki jane hiɗa mari tosokoy ay koye tosokoy ay koye tosokoy ko ɗon ñameteji ɗin kala ko mari dakkamme ko ɗon feƴƴata yaaka ƴiiƴan e ɓe konno feƴƴirta ɗo ɗi fof yiɗi ɗi fof bordi no waali e mum partout no joɗi bof hiɗa ñaama ñaameteji pooti colorant conservateur hono ɓe ennata ɗum produit chimie toxique ɗum no ari waali ɗon waywa kool donc ƴiiyanɗan ala heɓude ala transiton moƴƴa moodi ɓernde nde wullitiga ha nde ronki ɓooƴe ɗen wullitiga ha ronki docteur ji o ittantama ɗum ara mine weltani kadi ƴettuɓe tammum jetti la page de Nawna Cheddi merci beaucoup merci Thierno Sadou Ba merci Alpha Sadou merci à tout le monde merci ma soeur Fatou depuis la Belgique merci Hafizou depuis les États-Unis monsieur Bokar Thierno Diallo merci à tout le monde ceux du Sénégal Libéria 17 Street merci beaucoup salam alaikum wa rahmatullah